Philadelphia adeshe kron abusia me no kasa yi de Adom chedi a wa breaking record bi a ebinsi e wo Ghana da record wa breaking chese amam penifo kra besi so akọ e no ma ete so current chese omuntumi breaking record we bi da yes ye nyina ye no Kantamanto nanu a ehye ye yes the greater Accra, the capital city of Ghana. Yes, ya hinkro kese a baby a yedi yedwa Kantamanto ehye ye no we ya no akodonate sika e de ama wom we ya no so di sika ko when di shey e de 10,000 kan it sika no 100 million and e call ye Sanso na cheddar enso koma o musika twitwiri die kese these are mothers, these are fathers, these are our sisters and brothers, these are Ghanaians. Na me no ka say die yes Adom chedua Philadelphia yes omo man pani ba akopɛ Adom chedua ono nso adonate 2.2 million mama ye moyensem e ma no na wayade yes 2.2 million ya papa yi adonate abusia 2.2 million Ghana cedis eye enai sike ya yedi yes tese ye hwa akane sika tete almost billions of billions ana papa yi Adom chedua adonate oye boni anke de beba besi ha no mo aka because me anka sa oye ne anya mitumi besi ha mitumi de ni besi mi studio ha bonachi ene waye ne ye mu maye mo na ba so waye ade na mo mpene ne mo ye nsem e ma no abusia papa we ayade na na mi hwe ni mu ase Pentecost ana Presby for omuso beti omuti apie sa two churches yi eti wo monte ya na omu nim nia ekwa na Pentecost mpanifo wa he Presby mpanifo wa he because Ghana had here ye ka ensori a ewosi kapa dia eye the two churches ya mabom din yes Pentecost ana Presby omu sorry omu dia ye adan akese no omu si e wo man we mu ena no ya enche bia ana yete ye say Pentecost for KwakuSmart prison ama oman Ghana chese omu do mu fa bo ne so enkrofo nkobọ kro no enkrofo ndi awu ebi twetwa biti chese enkrofo ndi bone ne enfo mu nkogu saa dan anim omu be donate adwuma omu di adwuma bebo oman mu na youth yenye biaye no omu besisi companies na youth yenye biaye no Pentecost dey be prison and omu di besi Pentecost mpanifo mo wa he because Ghana had ye can sorry amu sika muni Presby mo wa he ni a Pentecost for ni mu ane se why ya bone ya do asenyo se ya bo asenti ko tena chire ni omu ni mu anu no obi ya bone asa nipa de onfata se obetena ni mu obi ya bone asa nipa de onfata se chese onu de obebe nipa mu nanso Bible se ye nyina ya bone because ye nipa nko ade bone bata ye ho ni a Presby for nko anso ni eye kofi ni ama okwa sorry and then Sunday for yes the kwesi for na amoto na kai minimum nyum ni bito bo mo wonum bi eye me de pa anwom no eni o se asembi arameka ye adibi arame ye anka mi bisa say Yesu fe nya wamu ni mani kofi ni ama Presby before yes entinu nia ekoso ensema esi eni ejasehye kese a esi wo Kantamanto Presby ni Pentecost mu hu ya na enu ntinu mutumi nkodonate just even 10,000 mu sorry a mu se mu de Accra bi mu ayira ana mo hwehwe Accra mu hwehwe mo benyame fie ye kase okra ayira hwan ne okra na wayira no when they say munhwa nyoma obo nanso enne when they say wa donate 10,000 ya kwarasin no ya tight na moje no Pentecost ni Presby ya wa he the one man churches no ye sika no e wa he etinu nia esisu amanim no mu hu ana e ka Ghana fo nko aye de e ka twitwiri di Ghana fo ye ti ye de yes sa ensori mi ye no betimi ati Ghana ye kanyina amayen yes Pentecost any Presby me say sa enkrofo yi mienu betimi ate Ghana ye ka ye de China for enne me no ka say China for abedi ye ECG say ECG yes Electricity Company of Ghana enye Ghana de biem enye ye de bi akodi China for nsem anu ti no say wo Accra ha nkwan de sa wo ti Accra ha de ye the new meters ana ebre sa meters ni fi China
uto prepaid ya entenasa uto prepaid ya entenasa Pentecost we me say ye tight ene ye chorus na aje na mudi si dan akese no Kantamanto asinu muhu ya na enti muhu ye mommo mu bra ye wo mra ye te ase na onipa da se ni biara ni ho a owu a okọ heaven me ka me kirawo utumi ni nyame nkotena emfa suban we enkotena heaven ho no mo enu nti no ye te asase su na se ye boaboa ye ho Pentecost ni Presby sika bebrebe no momfa mwa ahiafo omo bre obi ti asori demo na so okofia ni obedi eden obi ti asori demo odwire ni ochone ni mabedie obi ti asori demo odam papada mu bebi obeda krentale obehadua ni obedi eden na so not asori demo busumi bia wotua tight say ni pakro ya chese okwasori o santo correction ye ka ensori e wo manmu mu pesikade ye Pentecost for ana ne we ya wo ye kwhwa no omusan so ye yiyimu we ya wo ye kwhwa no ye ko we ye every blessed day bia wo kwasori pa na wo dwene so ye Pentecost ni a sa sika na moje no enti no Kantamanto hye ye mo ahu ana edaya kesi amudi sisimu tumi mfem bia nduma o company mbie company so man we mu ana Pentecost ye ne mu na ekasa no yes ene mo hwadun chedua no yo bia me penasem na so ene papa we otumi ayade ma papa we adun chedua big up to you. Yes, e wo mu say asori na nkasa members for ni sika no aboaboa no ana odi kutu a bet why ade wa kire wodo. Isa say eyenya nkasa wo members for na nkasa o mu sika na won so wajeje ana odi ye dai odi kwakotua na so wa ade. Mebo abaso adum chedua mebo abaso. Wo ye boni am di si ha meka ene wa ye bi nso mebo abaso. Abusu edi ameju so ye KwakuSmart. Ena adum chedua wa donate 2.2 million. Kantamanto share no. Video ni na wo hu no. Video nu na uhunu adum chedia Philadelphia ene de wa yard me bona baso kwajon cancer my yard Philadelphia members nyame nhira obi adum chedia nyame nhira ono kọ na sorry ametete se yase kọ na sorry the church member oma wo musika yes enu tira de bia me bo me papa me ankasa me papa Apostle Ernest yes abaso no Apostle Ernest odoko station ho no papa we yo obi a odwe ni church members ho esa so o preachi efa yedie ho o preachi efa kwan efa so nya sika ho yes papa we oba na sorry a uni adwuma po yempo a ukoka kire na utumi fa kwan bi so ema wadwuma ye me akasa me sofo yes odoko bra na behwe me invite you se so bra odoko bra ma sorry ni bi yes a sorry bi say ana yeko asori asofo ne nwe ade ne church members ho asori ayeto correction ye sando bua ehiafo na ti asori ni mu na omo bre no asori aye church okwan aye faso nyasika asori a chese ye kire nkwala ne maba wa youth a ewo mo okwan aye faso pesika eno ne friend no church because Bible na nkasa say menu mienu ye ne ya sorry dan no wanya ama me no wanya ama onu nyankopon no nyankopon owo soro ho no mo onu na sika eye ne dia onfa sika enya hwe enu nti no kase fa correction bra na sorry a eye nipa na ye gede boa no nanso mo gede talkers na mudem ana chesa sorry ma no ebre adun che dua nyame nhira wo nya wa ye awrade nhira wo nya okese na me mpe wa se betene nana papa ba kope papa dua beba besra wa ya do 2.2 million eno sika yo e opepe billions sika dada na etwam no ye kase ye bompo a enye sika ketwa comment section as me sra mo calculate sika no chese ma calculate sa fama dwi mu bebre mitumi calculate mo fa to comment section as e dia me juice ye KwakuSmart me da se sa wo hwe me thank you for watching me may you Akabenezer blow the beast conquer the city destroy the eliminate the east fight and forget the else me sra o subscribe to me YouTube channel ne ma me kai so be notification bell no so say na me drop video bi on sabeke bi e dia me just so e KwakuSmart all social media platform ni na me wo so e KwakuSmart TV macro. Hi guys, my name is Shatta Abdullah. You can call me Dubai Queen Success. You might know me from the show Pop the Balloon on social media. I'm entreating you guys, if you want to be informed, entertained and educated, subscribe to KwakuSmart TV on all social media handles and enjoy informative, educative content. Have an amazing day. Bye bye, here BB.